Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. State Secretary Jagan National People's Party Bakit Borlang Nongrem ulat herting President Rang Ba Chong Voice of the People Party uba arden mela besaiman hagajan mi jangka sandrik rempang alatar postan hakuwe ni gejingalang patba kablalong hakashnong mountain row rang thong southwest Khasi Hills string hagan ni gejingalang Bakit Borlang ula keno ru uba arden ulalap mi tang ban wodong wodaw kikat tu kat ni gelar patai kubor kibla pau hagajala megalaya kibdeiru gelar patai kubor kiba aging syakri yaki patba bakum juru kibla aikam aijam kibabun gisamla ling ba kini gelar patai kubor ya kadi persang khamtam jong barden wat ya kinong thok kubor wat ya kita ki news channel ki balapa kum ka Batesi kum T7 ngayoi ngomba kini kita ki fake news ngim don kam ya ki bakum kini ki chat kubor ni ki chat news channel henrai ngong la da ulong konsen ya kata ka kedu kam kedu jam ka channel jong T7 jong Batesi ka aikam ka ki thawat ki khon samla de ka jai reu bantrei ha ka channel ka jong ki kata ka de jing sisa ka bang hapan tem ngayong i haswa ka iso ka artulai bat haswa ka iso MP kipon kita ki nong thok kubor ki wei pa ki YouTube channel ki babangi ni so thok ha ya kom thok jong ki ya kom lejering video jong ki balong kum kita lagakan pendon kam na kuwi keten ki balong kum kita ki sangat ki bayaran banten pertana kamta jong ka seng WPP ngingin kenok baki dei kita ki fake news hanrai ngayo i baki ton kato kate ki bangampa badjer keteng hanrai ki pai ki tip sai kedar benta baki bakom kita kiyo pembanda ka awat lane kiyo dengan riwan daka tiket MDC daka tiket MDC bisa ya pet mano na pre kita ngajuong berbon berbon di perlok YouTuber manakane order mulai ngaya kedua pun way perlok kong balai mapi di YouTuber pintu ya problem nakamta jongi ki MVP iong yang ngajak badai perlok tepakin kan ya tho ya pi ladang ni penmi ya ki video ki jongthi duna palat ki ba like ki ba share ki ba subscribe ki ba comment na ta kadau ka dunong ya channel ni to perlo hari ladang ile ya ki weifa khamtam ya ku VP ngiyo pun ki like ki comment ba subscribe tengah hari perlo sutu ya ta ko lada naga jingkren beng lada gajing penmi ya ki negative news naga benta jungi kaya rap ban aija aido ya pi pansa ya ngalok ki kon ki pi ngom lele to nang kren beng sibon ta jungi ro apa ile kata ka dei ka ngaga ya kren namar ngilap sisa itu tenata ka daw ha ki janmet kinong sum jeng mo to ngaga tanglo kungwei timenta pada iyo iyo bandelas ba mangahi kala propose nen kong ai ka kateng juru ba ulo kandidat jong ke parti MVP udeng somla uba tresitom usomla uba labet labyang haka kedan pule bagai budon kemense mensyakri ya ke konstituensi tinggal tempat nam tajung thi bakum pamangi nilai itu ibu
kenti hau lada ki perlok ki badai ki henmen ki para juga na motorau ki hap jimut lambangnya kane ka kenti ka deka lak yang bangin jit yo wa mandelas ubaka parti NPP ka penyang ha ka deka kenti uba mandelas lalu job ya ka deka MDC punlong uksiang lani ka jingking kapan pun ya ka radikor konsekuensi bat ka sorka kanong ka jingin toy shibun ladangi yo UMLA na kaway pat ka parti bat din yo UMBC na kaway pat ka parti kata ka deka jing ajingot ka jonga nak tayo hi pila UMBC jonga mo kurwa kukurang rung ang tang sistem HKNPP ano lalak berwarna sipon ki kampun roy ia ka mau buat konstitusi na mahar bagudung lang harus soka ngagai bagi perlok khamtam na parti UDP habakiwan hane ngagai kinong kren bensu ya ka NPP kom bakile haki sistem ki por lada namar lada pikren ben katno and the day hakapor lakot ke election day inom yalam jongpi ki bawanya kenik jaka banrung bansong hagisit pakama-kama haka bos jong NPP tin hata kadau kletok itu giji keren banyak keren kha kletok kaji ong ka parti NPP kadai ka parti karo ka parti NPP kadai ka parti BJP tang haka por election Kenok kaji kenok ya ke NPP kum bapi kenok yang ini mencuat bala na job ku Pak Martin tanggung kedemau sedang dodlang Pak Martin bagi sarak ya ke kendau masyarakat Indonesia kata ke karulan arthosnem real benar na job ke election layong long minister speaker jong kami kalian tang CNC kata ke jaka ni kamera kata ke karulan Batini berfoto ya kan? Manga aku belum susah untuk memotong rem. Pitarai kami ya kan ya kesnom. Pitarai kami ya kesnom rantong. Pitarai kami ya kali kejadian beri lojong. Bat pitarai lada ngatip pakaton kebakum kata kaji Islam. Pitarai ngendang ne. Bat kesan ya Pak Martin mensuaba di KMPP mentah. Najuang berbori kini kekenten. Ba om don nu breu uba kham it ya kiwei banelade om don nu breu uba kham it ya ka yin ju kiwei ban ya ka yin lajo en om don nu breu uba kham it ya ka snom ju kiwei ban ya ka snom lajo en om don nu breu uba kham it ya ka jat breu ju kiwei ban ya ka jat breu lajo kabanga kwatra din magila rong sa NPP Kacing tawag kanin ko may kajumi ha kato kapor kalong bangin yo ya ka civil subdivision haraniko bata kajing ya trace kom jumi kato por bata kajing len lade jom emli palim jumi kato por ba banggo ni layo ya ka civil subdivision da kajing le isnei jong kane ka sorkar balelam da ka NPP ha sorkar MDA1 ni layo ya ka civil subdivision kapan lagi jika ku bakrau yang kadang katanya kamtam ya karena di konstituensi. Haki ni kerja sedang harus sedang ada anak kenausa. Kinong hikai juga snap in college. Kita kot juga governing body. Kikot yang aku mereka segi kiong. Ngila boy haga kim kai. Namar ba ka college ka bala syakri life punya sedang ya kadang katanya. Kamdon jingkermen banyo man penkiu kedan kumbalong kita kiwi ki college banyo ya kata ka people's college kila kerpat yang apa supaya kredlem ya tu kredlem ini ngalalai ja kendo yung deputy chief minister Bapak Tulus Song ngalalai kendo man kepor yung chief minister jumi ban hagoi ka ski ki ogega to naga beta kade ngin sa penkiu kedan no ya ka people's college Badai hanga lai tarik seteman hajar akuah. Deputy chief minister badan orang tinggi Bapak Tulus Song dalade uan hapok snap college
batu declare ban upgrade lot ya ka sngap in college kum ka people's college batang haji kene ki khendiat bana layok sanction post hadu aku sawli ki post lecturer kita kene ki kamba kamsam ki baka NPP kala le nakam ta ji ha ka dong than ka jomi ka jing men toy kam dei jomi ki dong ilam NPP kam dei ka jing men toy tang jong no Henry ka jing men toy ki dong ya ki long yeng ki dong sam jong ka de ka shnong ka thau jong ka de ka dong ka than jong ka district southwest ka seli paro oi dan lagi ni ki fi ka thai ba yogi hadem ba ki wei ki district kila yok ye ki surok ki ba bha menen kena kren hamam shimrot ngor kacing kala kala wan lengba ka sarkar MBA bal ya lam ya ka sarkar ki surok hapo jong ka west ka sel kila long ki bala bha bani lujor bat islam ki bala dem ka surok nom stoin ramrai shadu shwa kaji menta kala dai ka intermediate len Pindalai mental atau tik masyong kali yang surap nyomer. Kadang kaji sutena. Menhakane hama musim besar wan kinong sungsong jo konstitusi kila kepak om tosa era bela mangin kendo chief minister. Nakam ta surap kapan petang nawa kaji suju orang niko. Chief minister atau sula pular berkomba ya kan dengan sim kum kamat kabah kamatam ya kabangin pendak yang surah kepada saat nawa kaji syarul niko.